Good morning guys. So, tulong ko sa baybayon kay mukuyog panagat. It's like 5:45 siguro. Ayaw pa akong kakawon. So, pada nung yung nagat. Alright, good morning guys. So, nagat na. Good na to. Setting out. Linaw. I just hope dili para sa hapon na bawd kayo. Ang hangin. And I just hope di ko malason. And malason kayo po. Anyways, malason kayo. Alright. Setting out. So muni unas pa karon unya mga udto. Taon na ni. Pero hopefully dili na press gahapon nga bawod kayo. Hopefully para lami among ligo. Okay, so we're heading out. Layo pa. Hapon ko kung ka. Iya, tis. Lumayan ra no? So we have sinugba, we have rice, What's up, mananap? Welcome back to our tutak. nami pinirito, naapon me inon-onan, nami ni inon-onan, agay, kainit, animal.